I pōi mai e tahi kaiarahi no ngā kura Māori o te ika a Māui ki te kura Aronui o Tāmaki Makaurau i te rangi nei. Ko te take, he whakapakari i o rātou pukenga kaiarahi. He rite tonu te mahi a te kaiarahi ki te piki maunga. Aha kua hi i tirearea, teitei ka hikatea, ka tāia. He mahi nui tāna kaiarahi i roto i wā mātou kura, mo nā kura tūtahi. He nui wā rātou mahi, ko te taha kura tētahi, me te taha ki te whare moe, me te putātu i waho atu i te kura. Mā ēnei mahi a te whare wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau e whakapakari ai i nā kaiarahi nei, mai nā kura e waru kua tae mai. Arā pēnei ki nā mahi a kapa, hoa mahere, ranga hau hoki. Nā rātou i whakaputa mai kia mātou me ki kia kore a waiho e ohua ki te taha, me mauria hei tima kotahi, kia kotahi ai te kura, kia kotahi ai tō mātou putanga, pērā i ngā putanga NCA. Koinei te wā tuatahi i tae mai nā kōtiro o te kura kōhine Māori o Turakina, te ahua nei kua wai a katoa rātou ki nā mahi nei. Ko wā rātou whakaro, kua pakari ake, nā pūkena ki te mahi a rōpū, ki te mahi me tana kotahi, nā mea ērua. Te āhua nei, kai roto i wā rātou kōrero me te āhua o te tinana, me te āhua o wā rātou kanohi. Ka tika hoki, he maha tonu nā tauira o mua kua whai hua mai i tēnei kaupapa. I te tau rua mano mā iwa, i kuraina au te kura hato paura, no reira i tēnei wā, ka mahi au te whare wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau. Kei te hiahia hoki atu, o hoki mai hau ki konei, ki AET, ki te mahi physiotherapy. E hai ki te kōrero ko nā mokopuna nā rangatira mō Apopo. Koinei hoki te whakatina natana. Rapaira tā whai, te karere.